Čovječe meni tu uvijek napiše fuj, odvratno, skida, eto tebe ću poslušat brate milo, mislim bam, bam šamar. Ho, 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 Merry Christmas. Ne, nisam djed Božićnjak, već se idem obrijat. Jeste sad sretni? Sad ste sretni, sad je bolje, nema više brade. Uglavnom za one koji nisu upućeni, ja sam na svome Instagramu profilu objavio sliku sa svojom bradom koja izgleda upravo ovako. Ta fotka nije bila prava, ta fotka je photoshopirana do bola, znači ja toliko bradu zgojit ne mogu ni da oču čovječe, to je nemoguća misija. Ja to slučajno onak bez veze objavim mi fora fotka, ono idem vidjeti šta će ljudi pisat, a boga mi se ima šta i za pročitat, tako da u ovom videu ću vam pročitati što ste vi pisali ispod te fotografije. Neki komentari su čak i opresani, su bili onako malo too much. Ali dobro, ok, prije nego što krenemo na video, obavezno bacite like na ovaj video, pretplatite se na moj kanal i naravno ostavite komentar da li vam je bolje sa bradom ili bez brade, pa popljujte me i ispod ovog videa. Uglavnom, idemo sada na intro. Oh, hi! What's your name? Ok, sada ovako ja ću otvoriti tu na svome mobitelu svoj Instagram i komentare koje ste vi pisali ispod te slike. Čisto da se zna, znači fotka je dobila u 1 ili 2 dana 5377 lajka i 412 komentara, pa idemo ovako redom. Evo, prvo odmah Doris Stanković je napisala wow, njoj se očigledno sviđa brada, a i znam da ona voli dečke sa bradom i smeđom kovrčavom kosom. Nemam još smeđu kovrčavu kosu, ali brada je tu. Zatim Luciano Plazivac je također napisao ne mogu vjerovat da ću ovo reći, ali top ti stoji. Ne možeš vjerovat da bi Luciano nekog pohvalio, ali evo i čuda se događaju. Znači njih dvoje su pohvalili moju bradu, no ostatak mojih pratitelja baš i nije bio zadovoljan mojom bradom, pa ću vam sada pročitati neke komentare koje ste vi pisali ispod te slike. Pa su bili komentari kao nije brada za svakoga, fuj, skidaj bradu, pa onda je malo bilo ostavi bradu, pa onda skidaj bradu, ostavi bradu, fuj. Znači bio sam poprilično zbunjen, evo ga, jesi ružan sa bradom, nije hejt, ali jesi ružan. Bez, definitivno bez. Uglavnom neću više čitati ove komentare, marš mobitel. Uglavnom, znači, baš sam bio malo iznerviran povodom tih komentara. Neki su pisali da je super, neki su pisali da je odvratno, doslovce su pisali mi da je odvratno, a ta brada uopće ne postoji zapravo, ja ni ne mogu imati tu bradu, mislim jer to kažem photoshopirano. Ok, razumijem kad neko kaže, ne stoji ti baš brada, to mi je super zapravo, bolje se mi kao onako izgledaš mlađe i tako dalje, ali ono čovječe meni tu uvijek napiše, fuj, odvratno, skida, eto tebe ću poslušat brate milo, mislim, uopće ko te odgojio tako, ne možeš tako pisati komentare, znači možeš reći neko svoje mišljenje na neki lijep način, ne možeš pisati ovakve stvari. Uglavnom, to sam samo htio reći. Malo me to iznervirao, malo sam htio šamare tu podijeli tamo, ali dobro, ne mogu, ali možda uživo ako sretno mi prepoznam, onda šamar od mene ovako, bam, bam šamar. Šalim se, naravno nećemo dijeliti nikakve šamare, sve neki smiri se mogu završiti u zatvoru. Idemo dalje, što sam vam htio reći, htio sam vam pokazati svoju božićnu jelku. Ovaj video će biti ovako random, meni se u zadnje vrijeme svašta događa, ljudi dragi, imam neku kreativnu blokadu. Samo ću to reći i čitao sam zapravo kod Denisa Domjana da je to vrlo često, barem kod nas youtubera. Ja mislim da to trenutno imam neke nuspojave, čak malo počeli mi ući na Denisa, tako da eto to je vjerojatno to. Sindrom Denisa Domjana. Uglavnom ovo je od moje tene koja je napravila, napokon sam stavio sada update-o ovaj plakat. Htio sam vam malo pokazati kako sam ja se pripremio za Božić. Evo kao što vidite prvo ovo na glavi, ono je već tamo, to nećemo gledati. Ovo na glavi šta imam, znači kovca, i naravno moj bor. Znači čovječe, pogo je ovo, vidi ovu lampicu. To nije lampica, to je ova čovječe kuglica. Vidi ovu kuglicu, ma ne možeš ti. Znači, ovo je wow. Šalim se, bor je socijalan, onak, kupio sam ga za vrlo jeftine lovu. Također, evo imam i adventski vijenac. I to mi ga je kupio friend, da mi ga nije kupio, vjerojatno ga ne bi ni imao. Imam ovako, ovo tu, znači ovo, i ovo tu imam. Isto ovu tu neku istu čizmicu i imam na vratima još
ovo tu, kao vidite to neki vijenac, isto nisko budžetni, evo dobar je. Eto, to sam vam htio pokazati kako sam ja ukitio ovaj svoj stan. Niko me nije ni pitao ni ništa, ali ja sam to pokazao, eto, evo mi se pokazalo. Uglavnom što sam vam još htio reći. Znači, htio sam vam reći da sam bio na Severini. Stvarno ja uopće nisam očekivao da će biti takav koncert. Znači, produkcija je bila wow, sve je bilo wow, stvarno je bilo sve na nivou, nema tu šta. Moram se pohvaliti da me Severina dodirnula, čovječe dirnula, evo ovu ruku nisam pravo od onda, nisam pravo, što to ću prodat, odrezati i prodat. Dirnula me, čovječe! Šalim se, pravo sam ruku. Bilo je onako i emotivno zbog svega što se događalo prije sa Severinom i njezinim djetetom, ali naravno bila je produkcija super i stvarno je bilo zanimljivo i sve je bilo na nivou. Sjećate se onog giveawaya sa prošlog ili pretprošlog videa zapravo. Uglavnom što se tiče tog giveawaya, dobro, već sam mislio da imam rupu na čarapi, ali nemam. Našao sam osobu, znači random sam ju onako izabrao po komentarima. Osoba koja osvojila giveaway se nalazi u opisu ovog videa. Pokušat ću pronaći na Instagramu, tako da je tamo možete me zapratiti pa ću je tamo objaviti. Pogledaj ti moju lopatu. Iza, vidi ovo. To je čamac, brate mili. Tako da nek mi se ta osoba javi pa ću je poslati paket koji sam obećao, odnosno koji sam pokazao u prošlom videu. I eto ljudi, to je bilo to, stvarno nije bilo baš videa na mome kanalu, kao što ste i vidjeli. Mislim, zadnje vrijeme kažem, imam neku kreativnu blokadu, ne znam stvarno šta mi je, onako malo se jadnije osjećam, nemotivirano i tak dalje, tako da vjerojatno će me to proći kroz tjedan ili ne znam. Uglavnom, to je bilo to, želim da se dobro pripremite za Božić i da vam bude lijepo. I naravno, čestitam dobitnici giveawaya, nadam se da će uživati u poklonu koji sam priredio. Ljubak!